Rongbonghat Indoor Stadium along traditional village court Sikigipi Mesen Pen Pachunpon. Ke Hai Timung Memorial ME English School along annual sport ang dungiti. Northern Range Dolamarang kang theng pigang huatum apar kilit pigajok ingnam pita ing thaidang. Arlong Wutirong niatum tim Karbi Longri aphan kachuru pajerpon. Aprangsi Abirta kila rado anaphan gardong pajerlo gardong non adaba Abirta longpen samyu jang terangpi non arjuik tha Abirtang tonpen. Kedamtang aruni phaing ko ratrok siarni Lakhaing Koratro, Dwarbaguri Constituency, Rongbonghat Indoor Stadium along, Rongasaratumaphan Traditional Village Court, Sikigipi, Asai Misenpen Pachunpon. Dwarbaguri Constituency, Rongasar Maipu, Mensing Terangpen, Mai Japahem Pupongsi, Dwarbaguri Constituency, Rongasar, Amai Chunbang, Division Terangpen, Aluhia Tumaphan, Pachini Pontu. Laso Sikigipi Pon Amai along, Aluhia Manpen, Advocate Sarthironghi, Advocate Dhunison Lekthe, Advocate Jivan Be, Advocate Servarson Timung, Dwarbaguri Constituency Pen, Basapi, Amai Sweetie Rong Pipi, Chunbang Pi, Yunali Rong Hang Pi, Lapen Kapre Kitigidingatum Chetongdut. Chiang Kang along, Rong Paro Isira Pokebra Trok Siandu, Laswang Bong Pen Bang Paro Isira Krener Kep, Rongasara Tumaphan Kihokalu Longdunlo. Lapen bang Tom Kebra, near Kep Rongasara Tumapanta Prap Jinpen, Longpon Pupusi, Dwarbaguri Constituency, Rongasara Mai Chunbang, Division Terangpen, Pirangkia Tingno, Ningjepon. Ahin sini tum Abirta bangke Karbi Longri traditional court of Tagalog ni tum aprang council pen nili tum aphan ha 1954 pen running kan proxy ke bidan di model bonsi tame churuna kok jili tum kadu bita sukar bira kan mangita dia khai farman tuliram rong hang alang liji patir pi ponsi certificate bangke ni tum kan yang long rong mangi long laisi churu nang kheglu Apa labang so certificate from that a P rong asar tu mitha kecihar jak tu bangke kitek tidur jong lah. Aso posi kacini ni rap ni tu korang thai media mitha power ka kosong thai. Asia mitha power si sini lo kuru kan si kecihar jak tegi tu majo. Asia lasu kecihar jak tegi pan si ini lasu si bilo nili matha lo aja penangan rong asar tu mak ongdung rong asar tu mak kecihar jak tegi. Ye nali matha eglo. Tate sala habis ngong Dwarbaguri constituency ke rogo ando nali Ado 157 tila bang so 157 ang bongpen 118 bang nili tu mala ke pilo forwarding mela rong sa dum forward letter dum mati 118 ani tu pilo alo akan tapi kini bang pilong le tetapi nang liji tangkai Islam lo mopen evoket sarthing hi phanta arjun kita ko nali tu phanta arjun lo la rongasar ko tum nali tu political lo kerap dundu mata political lo ni thang kisra ni dun rong asar lo ta me dupik mani BJP pendolo Congress pendolo EPC pendolo Afrika songmen dola si rong asar lo bangani di dum la solam mangi political la masih pompe rong asar lam lok si sing bangai kado we soramu tumanta me fondina ne dia muke rong asar ngamu ko party lo ko bangge ni dum mangi jong kanang ne la peni tum la person kali tapi pasner gitu lah bangke bilik kami nang itu komiti hoi pen ke cepat ogun de non drok nili non ni tum maybe lo di political power na ko kai to ini rohong pada lo kita bilik ko sikip iki kita pacini Ini Rongbonghat long itu new lo, daga citong sore bang, kalau kong bilang daga citong do, yung dong derong asar dong si nang citong do, dan derong bang sergep, ini council la bang ko dong citong do,
atau kali release more pesan sedoi mah pada ajak kom divisi itu mah lapen dia ko kuan insai ini mah lahai ada kom tak sedami citan pun nongwa sehingga kata kali bangke ini sampai tapi sa kedam tang hut separate electoral rule nangji ku selam juda hai Kedamtang aruni bhaing ko ratok siarni nijang Karbi Long cegartu arong along non hejong school ki mi kang pupon ki dugde tatum ka hello school kapachari jiaphan kisung ki doajok lahai osomaratum logachari pen kisung theklongsi laso school ki mi ingpupon lo lapen kedamtang aruni bhaing ko ra trok siarni annual sport sonsuri ka chibung thong nok bikikat lapen ason kapathu chepate pongsi annual sport mesen pen pachun pon In event of the pitching staff, next third goes to Usual Roman. Third goes Bang solong ki haitimong VDC chairman kachechak tikang ki junalang lapen barpi barsu ki dua dim tami nang pipo pusi VDC chairman pen chechak ponlo jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta Ada LP school jenglo, ME school open high school lang itu, Bori pen, pinadak school lang bilo, labangso school lang ibi pen ajo, nadak tebok taray, ini tu ma korte la penengjir, mal dil ma soma, akay lo tawin dek pen, itu hidup dek, anibang hajarat itu corak, abtu mustabe, alang itu ma soma arfat. Dek nangji bukan kabori pen aja pinadak cekak dua orang kami abuson Karbi Long ang nampi kerai kom jiaphan KEC Forest Department along Forest Chokumar tumaphan ki ton kelang dun jiaphan sai pek pon replo bonda labangso ingnam kerai dam jiaphan ko anma sai ki claim lapu angsi thengpi gang huatumta aphiong litong Kedamtang aruni phai ingkoi rapforni tarapung pen ki plaktang ador kiso thingpi ihumatrak arthang hupsiwando bonda to warabang karleng pigajok labang swatrak arleng arlun ederma chepharle phitlo boda thingpi gang huatum kopai ki miajok aring hu kiso bang avila Arvi ki jang pi ga jok tong sikot pen adimak long along pali dam tong thik thede da jok thing pi gang huatum la pen a thing pi da chepari deng dam long li det lu busi ing nam rai ko matum pen pachini pom Lakhain kara pho nilip constituency ke parlu arlong wutia rong along kedamtang krisir kebra pho kebra si lapen krisir kebra tro kebra sia ningkan school hem kimrang ponlo bonda labang so school hem barak lapta school hem kasalok thuji mati akimi ki kim jephan thang nada birta avidetlo bonda non surhinira inkora ke thoma ningkan anki arlong wutia rong chukim chosom lopu matha pen arlong wuti along puthot akimi school hem kikim rang ponthulo lasu school hem kimi kikim kerang piapot CM Dr. Tuliram Ronghang lapen KEC chairman Raju Tiso atumaphan kachoro pajerpon lapen tim Karbi Long atum school hem chokali mesen atowar penching lok sonason kaching thura saita nangklem pivek pupusi laso hawar arad tum ning chapathe ponrenti lapen laso school hem kimi kang pupona hot KEC CM Dr. Tuliram Ronghang KEC chairman Raju Tiso atum nang chitong dun vek tha pusi rongasar larsing rongpi lapen jewel sing naratum pen kachuningri Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom